nawe siyakubingelela. Angibingelele mfowethu obingelelayo mfowethu ithole indijane amageza amahle angibingelele nje wonke umuntu ozobukela lo mbukisano njengamanje. Yes. Mfowethu iperformance enhle kangaka. Hey mfowethu kuyenzeka into yethu le kunjalo nje. Kunjalo mkhana kwethu. Nomzimba uyasho ukuthi kuyajinywa kuvele kuvuke sethiwa kuyoperform. Hayi kuyajinywa la. Hayi kakhulu kuyajinywa mfowethu hayi kancane. Ubona nje ukuthi hayi ngoba ngisiduda kangaka ilo ngehla nje kancane. Hayi mfowethu hayi kuyajinywa. Mfowethu zithe noma izinto zenzeka kodwa nathi sizobambelela kule lafa elashwo ubaba sizobambelela ethalenteni ngoba into yasekhaya into yasekhaya kube yasekhaya nje kohlezi kunjalo ngana kwethu mfowethu hayi kohlezi kunjalo into yasekhaya lo muntu owazala insizwa mfowethu into yakhe kumele iqhube nensizwa kayisana mfowethu igama lakhe soze lafa lapho lifa kanjani igama insizwa zikhona umuntu uthi mangabe za insizwa ethi ayisengizele manje umuzi wami sazoqhubeka wani uzageye ubaba mezala insizwa kuyaphoqa phela kuyaphoqa hayi siyayidela sakhona ngana kwethu kunjalo nje mfowethu umusic zinhle kakhulu ingoma eniloko nizikhipha ngokuhlukahlukana kwazo yini einspireyo enigqugquzelayo manje estudio esigqugquzelayo uma ngabe ngene estudio nje niyokhipha ingoma yini esuke ingigqugquzela iniphusha isiphiwo esiwazi isiphusha ke uma kuthiwa yabona ngayo isikhathi uma kuthiwa sestudio ngaleso sikhathi kusuka sekusebenze isiphiwo ke lapho ke yebo nedlozi ke lomculo umnikazi umsebenzi ngoba siyiphethe ke lapho cha hayi siyibona sesinamandla kakhulu uma kuthiwa sestudio ke lapho kuyazi sesebenza kakhulu njengamanje niphuma estage abantu banemukele kakhulu uthando mfowethu lukhulu lusho ukuthini kunina lo thando lingaka lolu thando kadade bulole ngiliboneke khona namhlanje la kwembukuza kayi ngalo lasiguguzela ukuthi kadade siyasebenza kodwa sisebenzela abantu abasithandayo bayazi abantu abasithandayo ngendlela yakhona sisebenzela bona masifika kubona befike bejabule kanje kusho ukuthi sisenza kahle yonke into sihamba kahle yes sesizoyivala nje mfowethu mhlambe umbuzo ngathi S12 lemputuzeko eyenzakalayo kusho ukuthini kunini ukuba ingxenye yemputuzeko uma umcimbi ozubizwe ngeWorld Cup yamaskandi ni performe futhi ngalesikhathi iprime time la kusekuperforma inkunzi ikhathi zenkundla mfowethu engaqala nje ngikubonge isondeza impela noma esengikunothise kakhulu ilokhu yaba khona impucuzeko amageza ahleze bekhona ngazo zonke isikhathi ahleze bekhona lokho ngakuthatha ngikubonge kubahleli bemcimbi mabe sahlonipha kanje igama lamageza ngiyohlezi ngikubonga njalo ngathi futhi bengaqhubeka behlonipha kanje igama lamageza lo hlezi likhona lithembe bona iqembu nje lonke lithembe nje bonke abahleli bemcimbi siyabonga kakhulu into enzoba umcineka nje uthando makuthiwa wenza into kodwa amageza amahle hleze khona yebo mhlawumbe mfowethu abafisa ukuxhumana nani la komakhalekhukhwini ame kanjani ama-social handles lapha ko-Facebook no-TikTok ngathini ngisebenzisa namaqembu awu-2 yes ma ufuna ukuya la ku-online usesha amageza amahle le iqembu lababa ke lelo-ke esenolwa yithini bese kuba futhi neqembu ekuthiwa yitholele indijane nakhona kwazi ukuthi useshifuna ukuthola ama-album awu-2 uGoody noDisemba lolo emva kwalokho-ke ma ufuna ukuxhumana nathi uyasithola-ke futhi ubhala noma yikuphi nje itholele indijane uzokuthola itholele indijane kuphinde futhi ma ufuna usidinga ungafonela futhi 079 567 0245 lapho uyothola khona-ke itholele indijane lapho noma la uyothola khona amageza amahle mfowethu sinifisela si-Durban Network sinifisela konke okuhle ukuya phambili siyabonga kakhulu nganakwethu ngathi nje yonke ingaqhubeka phambili kakhulu nikhule njalo insizwa wakwethu wakwethu
besikhona-ke ngani zakwethu siyi-Durban Network ePeople's Park nalo-ke itholele ndidane.